isibo ya kabiri iyobowe na Officer Cadet Theonest Niyigena na Officer Cadet Abel Niyonshuti. Isibo ya gatatu iyobowe na Officer Cadet Rebecca Mutoni na Officer Cadet Donata Muhayiwenimana. Isibo ya kane iyobowe na Officer Cadet Anakreti Nkubito Imanzi na Officer Cadet Yves Kayinamura. Isibo ya gatanu iyobowe na Officer Cadet Albert Hegeye na Officer Cadet Jean Claude Manishimwe. Isibo ya gatandatu iyobowe na Officer Cadet Rora Manishimwe na Officer Cadet Eric Niyomurengezi. Turasaba muhaguruke duhe icyubahiro ikirango gikuru cy'u Rwanda.
ni RSM wa Karasisi, Warrant Officer 1, Sabimana Jacques, ugarutse gushira Karasisi neza ku murongo nk'uko yabigenje na mbere. Karasisi! Gorora! Amasayi buryo! Gorora! Komeza! 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 Amasayi buryo! Hamwe! Amasayi bumasa! Gorora! Komeza! 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 Amasayi bumasa! Hamwe! Akarasisi! Amasayi mbere! Akarasisi karavuga ibisingizo bitatu kuri nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda, ku baturage b'u Rwanda, ingabo z'u Rwanda. Arakaba nyakubahwa perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Arakaba abaturage b'u Rwanda. Arakaba ingabo z'u Rwanda. Akarasisi Nyakubahwa Perezida wa Repubulika mukaba w'ikirenga w'ingabo z'u Rwanda, bariya basirikare mureba ni amasibo y'abaje kwandika bimwe mu bigize amateka y'ishuri rikuru rya gisirikare rya Gako. Aya masibo agiye kwandika umubare ugaragaza icyiciro cya 12 Intake 12 cy'abanyeshuri basoje uyu munsi, ndetse n'umubare w'ibindi byiciro byabanje mbere. Barandika mu mwaka w'ibihumbi 2000 usobanura igihe icyiciro cya mbere cy'aba-ofisiye basoreje kuri iri shuri. Barandika umwaka w'ibihumbi 2025 2025 ugaragaza icyiciro gisoje uyu munsi. Barandika kandi umubare
25 25 ugaragaza imyaka ishuri rimaze yigisha abasirikare ku rwego rw'abofisi. Badashoboye kureba neza umwiyereko mwabireba ku mashusho kuri screen hafi yanyu. Murakoze.